Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kabalang Unitarian Joai kala rakhi pendon buram ya ka anniversary ka bashispa lai pu reus nem ka jingwan kabalang Unitarian harilum khasi ba jantia halor ka phang to yalap to perta ya ka nyam ublei ba jingbaha kan sinsar halor ka perthei ya ka sni kerpang la rakhi haying mani jong kabalang Unitarian Joai ha ka jingwan sakhi shitrem ki hajar ngut ki reungai jong kabalang Unitarian mentakala sngi ublei. Las dang ya kajing rakhe anniversary na do kapor prash teng menstep da ka pendeng senteu ya umot jong nong seng rangba ka balang uhajam kisor sing do moderator Chibordon S Shilla bat penheru ya ka lama. Hakano pai sngi kala don kajing ya seng pai ba kabala penya do moderator Kiki Pakama ubala thangru ya ka syarak kat ba ya ka kubor anniversary asam da Reverend Sowat lalu hakapor janmet kaladon ka jingya procession hakeleng kidong ka sorjoai da kabara ya kidong musa kum ka dak pan peni sya ka perthei ya ka jingshai mensim pa ka balang kala yo pateng na ka jinghikai niam Unitarian. Kumba kabalang lebu ya kepampeng ke om to ya to berta ya kenia mulai bajing ha dan senja alon ke petai ini kedai ka tan berkat ke jong bobu ke jong disasi to ya to berta ya kenia mulai bajing ha dan senja alon ke petai hoi Nang isim belum, ya kejumut jauh kena ketin jalan kemud ini sam lang ya jingkai jauh kena jongi ini lat kena jongi ya haji wei ini thoi ki ya kubor kubha keba kena jongi
kehikai ini bat kumduruk ya kita kimat kibadangkam kebalik hikai ini bat kumduruk nilaman nanaway pat kebentang ba kejingilat kedon abdi kebentang kebentang hoi ngisai bagi beliau ialah ngisai hayam siang dan bela kamper kata kedai ngising tenang idon kita pelong yang ngisai bela kata lo berbah hendak ngekuakan kembali ini satu baik kejingilah yang ini hal baik kalian bukan ba kong kinangai hagani kaniam idei manila lemba ti kam na kijingne bijongi kiba man kasngi ha kijingi bijongi nengai baro udan hani ini kubur bannya ban om ba baro kiniam jam pertai kikai ban leha ban im kejingim kebabahan ban lehok ban im suk ban kumka tercet kumjolo hakajan bendi ujangi ngiriyo ini kikai na beye kesem na sekolah bagi bule negi kemi ikpa kemi kesem ban kumjolo ni barok di dalam jom experience kecil kijingi ya kijingi dai jongi bada ke jong kijingi kede ke for kawingi haban ai jing kain jo blai kede ke for kawingi haban ai jing kain jo blai but kejingali kami hanga tapi hadok kan nomo nilaman sekri ya ke jong kenyam hadok kan no nilaman sekri ya ke jong kenyam bat kumdoro hadok kano ginala mangai ya kecing sikri dongi ya di kalangai ibi kijongi kano ginala sikri ya yin sem kano ginala sikri ya ki imnang